Ovo je već postala tradicija opštinskog rukovodstva, dakle rukovodstva opštine Vračar, da obeležava mesta na kojima su živeli i radili veliki stvaraoci našega doba, odnosno naše kulture. U proteklom periodu obeležili smo mesta gde je živeo i radio Miloš Crnjanski, zatim Borislav Pekić, a pre neki dan otkrili smo i spomen ploču dugogodišnjem upravniku Narodnog pozorišta, političaru i velikom misliocu političke misli Milanu Grolu. Otkrivanje ploče pesniku Momčilu Nastasijeviću, dakle, samo je nastavak ove tradicije koju je opština Vračar započela i ono što današnje rukovodstvo opštine Vračar zaista pokušava da ostvari jeste da kroz stvaranje boljeg života i obeležavanje mesta koja su od kulturnog značaja za građane i goste Vračara ukaže mlađim generacijama u ovim vremenima turbulentne promene vrednosti i vrednostnog sistema, da nekada treba da se vratimo korenima, da porazmislimo o tome odakle smo došli i da one trenutke u kulturnoj istoriji našeg naroda, grada, odnosno opštine, obeležimo i da ih se prisetimo na jedan pravilan način. Dakle, rukovodstvo opštine Vračar spoznaje stvaralaštvo ovih ljudi i na taj način im odaje poštu priznajući trag koji su ostavili u našoj istoriji.